Iz mog iskustva, muškarci su najveće babe na svijetu. Veće od najvećih. Žene kada kupe nešto povoljno, one se pohvale svojim prijateljicama, eventualno nekih 7-10 dana, možda spomenu nekom rođendanu i tu se zaustavlja stvar. Međutim, mi nema šanse da propustimo rođendan, 1. maj, Kirvaj i ne do Bog da neko kupi sličan alat kao što smo mi kupili. Tu se otvara idealna šansa da se mi raspištoljimo sve u 16 i da pokažemo i objasnimo šta su mi to kupili bolje. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja odgovara na vječno pitanje što je to ono za ono. I ovo je emisija o tome kako sam ja kupio najbolje i najjeftinije. Idemo za početak vidjeti šta sam ja to kupio. Radi se o Boschovom udarnom odvijaču, model GDS 18V 400. Da nešto napomenem, ovaj model ima 400 N za šarafljivanje, znači zategnit će 400 N maksimalno, međutim ako želite nešto odšarafiti ima snagu od 600 N. Znači puno više dobili ste snage u pitanju kad je odšarafljivanje. Što je za naš posao koji smo mi htjeli ovaj alat kupiti izuzetno bitno. S druge strane, ovaj alat ima još neke stvari, ali prvo ćemo objasniti ove njutne da nešto razumijete. Velika većina proizvođača, Milwaukee, Bosch, Metabo, Makita, nebitno, oni će vam označiti tu snagu za šarafljivanja i snagu od šarafljivanja, koja je u većini slučajeva veća. Ako vidite na ovim jeftinim proizvođačima da pišu da je 200-200, da je 400-400, vrlo često su napisali tu snagu od šarafljivanja i namjerno su je prepisali i na snagu za šarafljivanja koja nije stvarna. Puno vas nama u komentarima zna često reći da kupili su taj model, međutim kad su krenuli nekakav iver vijak tipa 20-30 cm za šarafiti, ona ne može. Razlog je zato što su vam lagali, znači oni su krivo napisali na samom podacima udarnog odvijača, napisali su da je on recimo 200, ali on u stvarnosti ima jedva 140. Što vam nisu rekli i on onda ne može se šarafiti tih recimo karikirano 30 cm u hrastovini. Ovaj model ima još nešto dodatno što se meni osobno jako sviđa. Radi se o takozvanoj tehnologiji, samo da ja pročitam kak je skraćenica ABR. Eto, napisat ćemo šta to znači. Taj dodatak radi nešto vrlo pametno, ja bi to ovako rekao. Znači, ako krenete zašarafljivati, neće se ništa desiti. Elektronika se ne pali, ništa se ne dešava. Međutim, kada želite odšarafiti, pošto ima sad veću onu snagu, onaj moment dok je još vijak jako zategnut, on udara međutim kad osjeti da je to slabo i da taj sad vijak on može izuzetno lagano izvući van, znači odšarafiti, gotovo je, on u principu se zaustavi. To je ta ABR tehnologija, ovo zeleno svjetlo što vidite da svijetli, ono se upali i zaustavi znači sam udarni odvijač. Ako ponovo stisnete prekidač, on će nastaviti odšarafice. Razlog je vrlo jednostavan. Stavite se u situaciju da skidate vijke sa vaših kotača na automobilu i znate da se često zna desiti kad to krenete raditi da vijak jednostavno samo izleti, da ga morate tražiti. U ovoj situaciji će se zaustaviti, vi možete sad polako njega izvući i makniti, što je naravno pametna tehnologija. Za koga je ovaj alat? Bosch deklarira alat da je ovo idealno za vijke tipa M10, M12 i da ne prelazite gornja granica da vam bude M20. A ja ću ovako reći, ovo je idealan alat za svakoga ko se bavi automehaničarskim, znači popravcima i tako dalje. Eventualno ako kod kuće imate posao za nekakav ovako malo jači, ajmo to reći da je to sad već malo grublja granica, popili smo se iznad onih 200-300 N, ušli smo u tih 400. Ako ste kod kuće imate posao za tako nešto, prva liga. Ja bih rekao za poljoprivrednika koji nema težu mehanizaciju, ovo bi isto moglo biti jako dobar alat koji može sebi priuštiti, ali ono što bi ja ovako rekao, zbog ove njegove snage od šarafljivanja od 600 je savršen za hrpu drugih poslova. Znači mogu reći da je onako jedan jako dobar univerzalac za nekoga na terenu koji ima posla za udarni odvijač. Glavni razlog zašto smo mi kupovali ovaj alat, ja ću to ovako reći, zato što imamo uvijek isti posao koji moramo napraviti, a to je kada nakon testova sa AKU bušilicama treba izvaditi one šarafe. Uvijek ste vi se znali se često šaliti u komentarima i napisati ko vadi te šarafe. Većinom mi, ajmo to tako reći. I često smo mi koristili, mi smo pokazali, ako se ja ne varam, ona moja prva bušilica u videu, pokazali smo tu Parkside-ovu impakticu koju smo mi kupili u nadi da će ona nama olakšati život i da ćemo mi lakše izvaditi te vijke. Međutim, ja ću sad ovako reći, kada smo radili test na Milwaukee, ja znam da smo mi morali 3 puta puniti bateriju od Parkside-a da odšarafimo one silne vijke. Znači, to je bila drama za odšarafiti i to je 3 puta punjeno da bi se odšarafilo. Ako sad budete gledali, ovo je greda u kojoj su zašarafljeni vici sa onom Boschovom GSR 18V i 150C, znači 150 N, bušilicom. Ona je zašarafila 6 puta 80 vijak u gredu svaki. Koristili smo 18V bateriju sa 8 Ah i zašarafili 408 vijaka. Ovaj udarni GDS 18V 400 je sa baterijom od 3 Ah odšarafio svih 408. Ispravit ću se, 3 nije mogao zato što se glava ogulila. Ali je odšarafio znači 405 vijaka.
što će odmah reći da je idealan i savršen rezultat za nas, za onaj posao koji mi najčešće moramo koristiti. Idemo sad pričati o cijeni, jer mi smo rekli da je ovo najjeftiniji udarni odvijač koji si možete kupiti. I sad da objasnimo zašto. Ako pogledate bilo kojeg proizvođača na svijetu, Bosch, Makita, Metabo, nebitno kojeg budete pogledali, oni svi imaju, znači, lijepo rang ljestvicu. Bosch konkretno na 18 V ima otprilike ovako, ide od 160, završite negdje na 1000 njutna, pričamo o zatezanju. Znači, kad budete gledali da koliko može očarafiti, recimo, mislim da je Boschova na 1000, može 1600. Mislim da je tako, sad malo pričam na pamet. Milwaukee ima najjaču takvu koja ima za šarafljivanje i očarafljivanje, međutim, ovdje pričamo o pola cola, a kod Milwaukee vam je 3/4, znači automatski veći vijak i za to mora i biti veća sila. Ali idemo se vratiti na ovu cijenu. Kada budete gledali bilo kojeg proizvođača, znači ako imate, ne znam, 160 njutna, on ima nekakvu cijenu, pa 200 je automatski malo skuplji, pa je 300 malo skuplji, pa je 400 malo skuplji, pa je 500 malo skuplji. Međutim, s vremena na vrijeme se zna desiti da nekakav proizvod onako odskoči bude jako, jako jeftin. To ne znači da je on s razlogom jeftin, da ne valja ili ne znam ja šta. Zna se desiti da proizvođač namjerno taj proizvod stavi u nekakvu promociju i gura ga i da ga sa puno povoljnijom cijenom. I onda ta cijena bude jako niska pa se poslije vrati u normalu. Međutim, ja sam to mislio da je slučaj s ovim alatom. Jer kad smo mi vidjeli cijenu prvi puta, prije nekih dobrih 8 mjeseci, nama nije bilo jasno zašto je ta cijena toliko niža, jer ako budete sad gledali tu cijenu i pogledajte 300 njutna, pogledajte 200 njutna, vidit ćete da su skuplji od ovoga. Znači, vi ste dobili ovdje drastično više snage, što za šarafljivanja, što od šarafljivanja u odnosu na ove druge, ali alat cjenovnim razredom drastično jeftiniji. I to je to zašto vam govorimo da je ovo izuzetno najpovoljnije. Znači, dobili ste puno za vrlo malo novaca. Pogotovo ako kupujete bez baterije. Ja vam cijenu i govorim bez baterije. Jer kao što ste vidjeli, ja koristim 3 amper sata, jedan punjač, to je to. I alat savršeno radi. Ista stvar, mi ćemo dati za usporedbu čisto da vidite koliko košta toliko, znači 400 njutna otprilike, koliko košta od Makite, koliko košta od Devalte, od drugih proizvođača, čisto da vidite da je stvarno taj model drastično niži cijenom od ostalih drugih proizvođača. Ovo je naša definitivno preporuka godine, znači ako neko od vas traži udarni odvijač i treba mu, ajmo reći ovako za auto, popravke ili tako, ili čak želite kod kuće neki malo ozbiljniji i jači, s druge strane da ne potrošite puno novaca, definitivno se isplati kupiti ovaj Boschov GDS 18 V 400, jer dobili ste puno više za vrlo malo novaca. A ako nekoga muči kako će on sad biceve, koristio bi malo biceve i tako dalje, uvijek postoji adapter pola cola na bic koje kupite, ako se ja ne varam, 5-7 eura koštaju takvi adapteri i možete koristiti i biceve. Znači nije toliki problem, jer mi smo gledali prvenstveno modele Boschove, ne znam ako je neko pogledao, koji nose oznaku X, koje unutra imaju odmah, znači prihvat za biceve. U takvoj situaciji ako budete koristili biceve na ovakvom alatu, ja vam savjetujem da budete malo oprezniji, jer snaga od 400 N on će vrlo lagano polomiti ili vijak ili bic, ako budete pokušavali pretjerivati. Znači budete malo oprezniji, malo na pola snage i bit ćete sigurni. Evo ga, naša preporuka za ovu godinu, definitivno fantastičan model. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.